Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz komentatorskega mesta stadiona z Dežele v Celju, kjer se bo čez približno 5 minut začela uvodna tekma 12. kroga v prvi ligi Telemach, nasprotnika pa aktualni slovenski nogometni prvak domačin Celje in soboška Mura. Še tam, ko sploh ni prišlo do strela, le velika napaka Nemaniča, priložnost za Muro, ki vodi z 1-0. 1-0 za Muro. Neverjetno, kaj si je zdaj privoščil domači srednji branilec Klemen Nemanič in na koncu Dario Wiesinger, torej do zadetka nekdanji celjski napadalec, 26-letni Hrvat Dario Wiesinger, njegov 5. gol v sezoni. Z njim se je zdaj na vrhu lestvice strelcev izenačil Kvesič. Edmilson proti Matku. Matko ima priložnost, brani Raduha. Brani Raduha. Mura zdaj zasedbo Raduha. Miloš Sadrijev, Proleta Cipot, Strajnar, Jularđija, Vrbanec, Diogo, Wiesinger in Maroša. 2-0 pa vodi Mura. 2-0 pa vodi Mura. Strelec je ponovno Dario Wiesinger. 3. minuta nadaljevanja, 48. minuta tekme, 0-2 za Sobočane. Zdaj pa je to seveda že resnično pravi šok, tako za gledalce kot za domače nogometaše in strokovni štab. Tule je Riera, ki bo moral preprosto nekaj zamenjati. Tule mislim, da je bilo absolutno vse čisto. Zdaj ni ofsajda, Matko ima nekaj več prostora, še vedno Matko pred vrata. Tule še Sešljar iz drugega plana, pa potem Eguaras strelja tudi to v bloku, Kvesič in gol. Vendarle Mario Kvesič, 63. minuta, ali je tole zdaj začetek preobrata, to bomo šele videli, ampak Celjani so prek Kvesiča torej zdaj prišli do znižanja na 1-2. Nekaj malce hitrejših podaj in potem šprint v prostor, pravočasna podaja proti Matku, odprla se je. Kvesič iščemo prostor za strel, našel ga je Kvesič in obramba Raduhe. Kot za Celjane je zdaj seveda že izveden Sešljar do Eguarasa, ponovno Sešljar in spet Eguaras pred ložkom, Raduha je izpustil žogo, Kučis. Armandas Kučis, kar na hitro so Celjani prišli do izenačenja v razmaku 6 minut, 63. Kvesič, 69. Kučis, 2-2 in psihološki moment zdaj prav gotovo na strani Grofov. Spomnimo se po tistem drugem golu Wiesingerja, nora priložnost za Jularđijo. Če bi tam Edin Jularđija zadev, potem bi bili Grofje bržčas dokončno na ražnju. Sešljar, Kučis, Vuklišević in vodijo Celjani. Vodijo Celjani, 3-2, kakšen preobrat. Tekla je še 75. minuta. Neverjetno. Mura je vohala zmago, Mura je imela noro priložnost za to, da bi povedla že s 3-0, no, četrt ure pred koncem tekme pa vodijo Celjani. Še 12 minut nazaj je bilo 2-0 za Muro. Takole Sešljar, bomo videli, če se je Kučis morda dotaknil žoge ali ne, mislim, da ne. Asistenca torej za Sešljarja. Naenkrat vse skupaj spremeniti, poleg tega seveda je
že opravil kar 4 zamenjave. Rdeči karton bo tole za Davida Zeca. No, tole pa Muri zdaj ponuja seveda novo priložnost. Drugi rumeni karton za Zeca in posledično izključitev domačega branilca v 77. minuti. Pa se stvari spet menjajo. Sešljar, potem pa Matko, priložnost za Celjane in gol 4-2. Končno po dolgem času Matko strelec tudi v državnem prvenstvu. Celjani z igralcema v 80. minuti še do enega zadetka, druga asistenca za Svita Sešljarja. Aljoša Matko pa do svojega drugega gola v sezoni v prvi ligi Telemach. 4-2. Menjava sicer zdaj pri Muri. Začel kot napadalec, pa potem presedlal na srednjega branilca. Tule je Tripi, pa Diogo padel je Tripi, ali bo to 11 metrovka? Ne, prekršek zunaj kazenskega prostora, prav na robu, ampak ja, bomo zdaj videli v počasnem posnetku, če je bilo slučajno na črti ali znotraj, potem lahko tule Mura pride tudi do najstrožje kazni. In imeli bi super dramatično končnico. Poglejmo. Tole bo 11 metrovka za Muro. Tole mislim, da bo 11 metrovka za Muro. 86. minuta je v teku, Maroša je dobil znak. Maroša, zelo zanesljivo, Amadej Maroša, 4-3. In kakšna drama se nam obeta v zaključku. 6 golov že v drugem polčasu, skupaj 7. Je sprožil odbitek od Raduhe, potem Kučis pospravil v mrežo. Pravičeno razveljavljen gol, tule zdaj poizkuša Kureš. Kureš v sredino in ni uspel ustaviti žoge Kaj Cipot. Z mano je Albert Riera, trener Celja. Mr. Riera, in first half we saw a slow pace of play of Celje, but in the second half we saw a much better game of Celje. You scored 4 times and with 4 different players. How did you see this match? Yeah, interesting for the public, no, the second half, not for the coaches. When you have an open game like this, at the end with the 0-2, we needed to risk on the second half, of course. But what I said to the boys in the dressing room, the plan, sometimes when it's my mistake or the plan is not working, I'm the first to say that it was not working. It was not about the plan. It was about that we needed to score the first 2 or 3 actions that we had, because like this the game can change, and then we concede on the first action from the opponent. And this recorded what I said before the game. We need to be a better team defending. This is the reality. We need to be better on this aspect, because if we are conceding goal every single game, then it will be very difficult to win games. So starting from this is a deficit that we have at the moment, and we need to improve on this. This is the reality, but not on the plan. On the plan, it was working. A great game, or great patience from Mura, waiting for our mistakes, and every time they had the chance, they score, and we could do better. We was not individually our best game, also with the ball. But you can expect some kind of game like this. But I repeat again, if you want to be a top team, you also have to be a top team defending. And we had a lot of deficit on this. And I'm not a coach that I'm leaving man-to-man at the back. Never, ever, never. No way we have a superiority at the back. But today it seems a little bit that, so we need to correct this situation. Now Celje will have awaits a very busy schedule. In Thursday you will play versus Başakşehir. Will you have enough time for preparation and for rest of your team? No, not enough time. It's not what it's the ideal to prepare one game.
but it's enough because we are used to train already on this way to have a tomorrow regeneration, and then already thinking about the game. We will have 3 days. Normally we have only 2 days. I already advanced the plan. I already advanced a little bit the idea because I need to be in advance, not the players. I cannot transmit before Mura anything about the next game on Thursday because today was the most important game. But from now on, thinking about Başakşehir, very important game. A lot of games, but at the end, the players, they want this, they want games, they want competition, and we will try to give our best. And I repeat, analyzing also this game, analyzing where are our mistakes, improving as a team. We need to always the team. We have something to improve. You know, the coaches. Why I would like that they need me. So that's also important. But it's something that we are paying attention a lot lately about defending, and we need to improve because offensive. We know that we are a team that can create a lot of chances, and we are a good team with the ball. But I don't want that. I'm not satisfied only with this. I want a complete team, and we're going to work on this for the next game. V gosteh ste dosegli 3 zadetke, če greva in gledava z pozitivnega vidika. Dobro ste tudi odigrali prvi polčas. Na začetku drugega polčasa ste imeli zelo lepo priložnost za 3-0, ampak na koncu se je pa zgodil popoln preobrat. Kako ste videli tole tekmo in zakaj se je pravzaprav to zgodilo? Ja, dobro ste opisali. Vedeli smo, kje so Celjani ranljivi. Dobro smo te stvari izkoriščali, čeprav prvi polčas smo bili prisiljeni v menjavo sistema. Tam smo vse lovili, v fazi branjenja smo se kar dokaj slabo branili. Na začetku pa smo to rešili, tudi začetek drugega polčasa je bil dober. Zabili, imamo možnost, da jih dobesedno ponižamo, da zabijemo tretji gol. Lepše šanse ne moreš imeti za 3-0. Enostavno, potem pa nerazumljive napake. Imamo linijo 5, pa nam igralec pobegne, linijo 5, pa nam igralec pobegne. Pa vse ste videli, kakšne stvari se potem dogajajo. Pa ja, doseženi 3 zadetki, ok, to je neka bom rekel, grenko zadoščenje teh 2 tednov. Drugje imamo problem. Če govorimo o doseganju zadetkov, imamo mi drugje probleme. Če hočeš priti v priložnost, moraš žogo vzeti. Ali greš iz posesti, ali žogo vzameš. Tretja tekma zapored je že, na kateri nismo naredili rumenega kartona. Se pravi, če imaš prednost 2-0 in ti ne narediš enega čvrstejšega prekrška, kaj neš pa rečem? Se pravi, mi moramo delati ne toliko na igri, kot je v zadnjem času govora, ampak na agresiji. Agresije se pa ne moreš naučiti. Se pravi, da bomo mogli po zimi zelo mogoče močne reze v ekipi narediti, ker to se enostavno se to, da se pri 2-0 mi ne naredimo prekršek, čvrst prekršek, da pokažemo to željo za zmago, potem imamo tu problem. Verjetno bo zelo podobna tekma, kar zadeva kakovosti nasprotnika, tudi naslednja, ko igrate proti Mariboru. Verjetno ta agresivnost, ki jo opisujete, bo tam še kako pomembna. Agresivnost je sestavni del igre. Če hočemo biti lepi, če hočemo biti samo lepi, potem bomo lepi, pa bomo izgubljali tekmo. Čisto enostavno je. Agresivnost pač. Danes smo na tej črti pogoreli zelo. Zopet nam nič drugo ne prestane, kot da dobro zanaliziramo tekmo, da upam, da potegnemo kaj iz teh napak, ki so se dogajale, in pa seveda moram reči, da si drugega nasprotnika za naslednjo tekmo sploh ne bi želel, ali Maribor ali Olimpija, absolutno, ker samo taka ekipa nam bo dala dodatno motivacijo. Tako je, Goran. Aljoša Matko, iskrene čestitke za zadetek, šele drugi v letošnji sezoni, ampak dajva najprej pogledati tole tekmo. Zelo zanimiva, nekoliko nervozna z vaše strani v prvem polčasu, ampak drugi polčas je bil pa atomski. Ja, sigurno, slabo smo začeli ta prvi polčas. Mura je povedla 2-0, ampak spet smo pokazali ta karakter, da tudi ko gubimo 2-0 se nekako držimo plana in evo, na koncu smo obrnili tekmo v našo prid in se lahko veselimo.
Omenil sem drugi zadetek, seveda v državnem prvenstvu. Bili ste zadeli ste tako na Portugalskem, kot tudi v pokalu. Se sedaj Aljoša Matko prebuja? Ja, nekako strelsko mi ni najbolj steklo to sezono od začetka, ampak upam, da bo zdaj šlo. Zadel sem na Portugalski, zdaj še v prvenstvu in samo da nadaljujem v tem stilu in tudi goli bojo prišli sami od sebe. Pa tudi verjetno tekem bo več kot dovolj, da boste lahko zadevali. Ja, sigurno imamo ta privilegij, da igramo tudi Evropo med tednu, tako da treba se zdaj spočiti in pripraviti na četrtek. Aljoša, hvala in iskrene čestitke. Hvala. Ampak na to se verjetno za Muro ni tekma obrnila tako, kot ste si želeli. 4-3. 3 gole ste dosegli, ampak niste zmagali. Kako ste videli tekmo? Ja, seveda. Vedeli smo, da bo težka tekma. Dobro smo se pripravili, prvi polčas sploh smo res dobro igrali, dali ta en zadetek, drugi polčas smo tako dobro odprli, dali ta drug, pol smo se po moje malo preveč uvlekli, dali smo Celju pobudo, da igra, pol smo prijeli te zadetke in pol, ko se zgodi ta rdeč karton, smo se spet malo dvignili, dali ta tretji zadetek, ampak škoda ni šlo, da bi obrnili ali pa zravnali. Pri obeh zadetkih smo videli, da se niste pretirano veselili, nekako pokazali ste spoštovanje do vašega bivšega kluba, bivšega delodajalca, torej imate lep spomin na Celje. Ja, seveda imam lepe spomine tu, ko sem bil, osvojili smo ta naslov, Celje mi je res dalo šanso in seveda, da jih spoštujem in vse in ne bi se nikoli veselil.